Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. Inna a'tainaka al-kawthar. Mataanas kami na inibgimir ka sa al-kawthar. Ustayan, piano tulong Muslim amyaka po ko Anas bin Malik. Agwani ang matatago sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung sirun sarungan nami si isa masjid na tiyuro na nawahi. Orian yan na inipuro yan na ulon yan ang makalalangas suparasyan na pitirwami aanto na imya kasingar kahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan inituro narakan kagiya as surah sa biyetiya yan so surah al-Kawthar. Orian yan na pitiro yan katawan niyo anto na iptiro na al-Kawthar na pitiro wami aswalla agu susugu iyan ilbiru na mataw na tigiyan askanya na lawasay ku surga ini tiladrak no kadnanakan katataguan sa madakla mapia askanya na buwala na pagkapamakaigun sa mga umatakang ku alungan na kiyama aso mga panabuian na dataro kadaklo bituong ku langit saad na ore panadirun pagkasul na tiruunakan akadnang ko mataan askanya na pad ku umatakan na matero ading kakatawan supim bebagwiran ku orian ka. Sa kinuwanan na dalilo mga ulama sa giyang kanan na ayat na inituron sa Madina. Askanian na sura inituron sa Makkah. Pitero al-Bukhari amyaka po ko Ibn Abbas sa pitero iyan makapantag ku al-Kawthar. Askanian sumapia aso inibgay wala subhanahu wa ta'ala ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mararang kumyanang kutwa lawasay gamya aloy sa unaan. Fasalli li rabbika wanhar. Nasembayang ka hey Muhammad sa swaswat ko kadnan ka agu kurbang ka. Ustayan, ini sugu Quran ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam akagi bigan skanian wala subhanahu wa ta'ala sa madakla mapia agu pangalimu. Na sembayang skanian sa panalamat agu kurban sa binatang sa ingaran wala subhanahu wa ta'ala. So katuruan nahr na madakla inip maanay ranon. Paganayro na suka kurban sa binatang, kasumbali. Ikadua na suki betadin ko 5 akawanan ko 5 adiwang ko kababaan urarab ko sambayang. Odi na suki ada pengkulig sa katampar sa kibla, sa ayam mabagra maana na supaganay agyuto itindugo Ibn Abbas. Inna shani'aka huwal abtar. Mataan na sukirarang itrakanas kanyan sulubiya miya putula miya ipos. Ustayan, Pitero Ibn Abbas aguso mujahid, agyang kutwa ayat na tumiuron ko Al-Aas bin Wail, amya adins kanya na igira miya alis Muhammad sallallahu alaihi wasallam na turoon yan, alipatin yus kanyang kamataan as kanya na mama amyay po sa tunasyan, aanday kapatay niya na miya da suka pagaluyawn, sabab sa kagiya da awata iya na mama. Ad na mitero asiyo to panunumpang ko Uqba bin Abi Muayt, udi na so Abu Lahab, pitero yan guni amawapat suwata amamo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mga Quraysh amyay po so Muhammad kamyatay suwata yan amama maana so Ibrahim. Ada to mga Arab ay igira so mama na daawata yan amama na ayatin giranon na miyay pos ada atunas yan kasuwata abubay na daabalin yan si ikiran agudiran iitong amuriato sa bayran din plebeng na uyag-uyag. Pangnal kusura. Giyanan sa surah apim bitiaran yan sulimu Allah subhanahu wa ta'ala ko nabi niyan asubituan sa al-Kawthar. Agyanan sa pamamagayan na madakla limu Allah subhanahu wa ta'ala ko urip niya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembagi na nang kumanga tao apitiro irana miyaypos sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ded na tunasyan. Sabab kuda awata iya na mama ang makapengwarison. Sa diiran itong sawata abubay awata aad na gunanian. Simbagu Quran na sotawap kirarangit ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam naskanya ni miyay po sa at tunasyan kasi makapagingid ko plika buwa kawa. Tumiron sa Makkah aaya kadakla ayat yan na telo. Tumiron ko oriano surah al-Adiyat.